أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukuru kima puji lauri Allah taala nasabar rampe-rampe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat nama pasalama lauri pangluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pecinta dakwah yang engkau yang masih ripong Allah Ta'ala narampi pong Allah Ta'ala rilalanna kurama lebih rilalanna surah Az-Zariyah ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sahabat pecinta dakwah yang engkau masih ripong Allah Ta'ala melo iri paham madeceng makkada yaro rilalanna ayae makkade pong Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De ufancaji bansa jinge nenia rufatawi sangadinna liya'budun. Welorang masompa beribadah kepada aku kata Allah. Mumpo pakutan rilalanna makkada aga kira-kira tujuan narupong Allah Ta'ala nasuruh ki masompa. Apakah ada engkaga keuntunganna risisina asompata di Allah Ta'ala? Sahabat pecinta dakwah yang engkau masih di Allah Ta'ala, maka dan regurutta tufan ritai makda menenge set dilino masedi nama sompa lori Allah Ta'ala de na tatamba aku sangan na Allah Ta'ala derajat ketuhanan na Allah Ta'ala de na tatamba tatai Allah Ta'ala mancaji puang makutofar itu sebalikan maka de tufan ritata menenge set dilino de nelo masompa lori Allah Ta'ala majapuk dek tona nunno cek dek mua derajat ketuhanan na Allah Ta'ala tatai Allah Ta'ala mancaji puang nekia aga sabakna na parenta ki Allah Ta'ala rilalana ayae wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na parenta ki Allah Ta'ala masompa. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala majapuk melo de paham ade ce makkada na palebangi andre guru ta tufan ritai risisena iye ayae na kandungi telu betuang. Pertama arti syariah, yang kedua arti hikmah, yang ketiga arti hakikat. Arti syariahnya maka de Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De ufan caji bansa jinge nenia rufatawe sangadinna welorangi masompa lauria. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan jin dan manusia hanya sekedar untuk beribadah kepada aku kata Allah. Lalu arti hikmahnya maka dia Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De ufan caji bansa jinge nenia rufatawe sangadinna melo ka golongangi pole riataku yang nari itu to mau foe. Betul ada sahabat yang dimuliakan Allah ia rupa sompata na parentangi Allah Ta'ala pegaui mancaji mi bawang ala mancaji mi bawa sahabat mancaji mi laleng untuk apa? Sarekwam mangi ilolongi ya sengi amau fereng risesena Allah Ta'ala. Arti hakikatnya maka dia Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. De ufan caji bansa jinge dan nia rufatawi sangadinna melo kak mamasei. Nah, sahabat pecinta dakwah yang engkau masih Allah Ta'ala, betul na ada ya rupa sompata na suruh ki Allah Ta'ala masompa mancaji wi ala jembata saba ilolong ya sengi amau feren resesena Allah Ta'ala. Na riwat tutta mau fakki resesena Allah Ta'ala kuton ni romonro riwat tunna Allah Ta'ala na bareki pamasina. Nah melo ipaham ade ce makada
ya rupa masina pong Allah Ta'ala milo iti mangolo ripintun na baban na matama rilalan na suruga. Dek gaga apalang, dek gaga ibadah na wadiki matama rilalan na suruga, sangadin na engkay koritu pamasina pong Allah Ta'ala. Oleh karena itu, melo ipahan madece makada ternyata ya rupa sumpata mancaji mi bawang ala jembata saba sare kwam mangi ilolongan ya sangi amau ferang. Nariwat tu tak mau pe, insyaallah engke kuritu ya punai pamasina pong Allah Ta'ala. Sahabat pencinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na muare dicappa atau tungetak rilino na waddingi ifaselenna ke sompa-sompa madeceng risisina pong Allah Ta'ala sare kwam mangi iruntui ya punai ya sangi amau ferang nariwat tu tak mau pe insyaallah engkani kuritu pong Allah Ta'ala na masih atanna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.